Dobar dan, pozdrav svima. Evo nas u novom videu VAG Performansa. Znači danas predstavljamo jedan naš projekt koji gradimo danas, odnosno koji radimo, a to je Audi RS3 82V 2019. godina sa OPF-om ide znači od 0 do Stage 2. Evo ga. I da vidimo što tu imamo od dijelova, ovo će biti interesantno. Znači, klijent je sve dijelove naručio kod nas. DO88 intercooler, ogroman, do 1000 konja, Garrett Core, dobijete i boost coils, te novi crash bar, također i revo nosač dole getribe, da učvrsne to sve, da auto bude bolji za launch control. Miltek catback auspuh, neon resonated, znači komplet auspuh za Stage 2 za maksimalnu konjažu. Evo ga, i downpipe Miltek sa sportskim katalizatorom, da nema smrada i da auto bude legalan. I na kraju komplet Venturi USIS, znači USIS koji nam se pokazao najbolji, turbo inlet i USIS najveći, maksimalno. Tako da jedan zanimljiv paket projekt, krećemo s ugradnjom. Sve ćemo to popratiti, posnimiti, brojke prije poslije. Nadamo se oko 530 konja cca bi trebao auto imati na 100 oktana gorivu. I na kraju kao šećer vjerojatno će pasti trka RS3 8J Stage 2 protiv RS3 8V Stage 2. Oboje na VAG Performance tuning softveru, pa ćemo vidjeti kako će to izgledat. Ništa, krećemo s ugradnjom. Prvo idemo montirati USIS. Znači, original je već maknut. Tu sad ide turbo inlet, treba maknuti desni kotač da se lakše pristupi turbo inletu. I ide montaža USIS-a, onda skidamo branik i slijedi intercooler. Ok, vidimo se, stay tuned. Evo ga, serijski intercooler, poprilično prljav, i novi koji je puno veći, kao što vidite. Ogromna razlika, tako i u performansu. Evo ga, intercooler novi je ugrađen, crash bar novi koji ide od DO88, znači imate nosač za haubu da sve paše original i nosač za radar za vozila koji imaju ACC. Sve paše plug and play. Stare dijelove smo izvadili. To je to. Sad to već izgleda ozbiljno. Ok, intercooler je gore, sve je na mjestu, branik čekamo za kraj da verificiramo. Radi se na USIS-u i turbo inletu, ali evo dok čekamo, odnosno dok instaliramo inlet, stavit ćemo da se učitava mapa. Znači idemo na Stage 2 mapu motora i idemo TVS Stage 3 DSG. Pa kako to izgleda? Znači idemo uspostaviti komunikaciju s vozilom. Zatražili smo software, custom settingse. Odabiremo mapu i evo, kreće flash, znači učitava se TVS Stage 3. Znači tražili smo launch control pun gas na 3500 okreta, kick down switch na 3200, drivability upgrade, clutch, znači pritisak kvačila i maksimalni moment 800 Nm plus, znači mijenjač je spevan za Stage 3 i pa nadalje. I S i D mod sad šaltajno 7100 okreta da se iskoristi pun potencijal motora. Ništa, učitavamo TVS. I evo ga, montaža USIS-a je pri kraju, znači turbo inlet smo stavili, to je najteži dio, ajmo reći, treba baš ispod auta i treba se potruditi. I evo, prednji dio ide prije i ostaje još samo gljiva i to je to. Nakon montaže USIS-a kreće montaža auspuha i mape smo kažem učitali, sad ćemo ga samo odvesti za montažu auspuha. Kad se montira kreće video zvuka
i kreće video, odnosno feedback, ubrzanja, logiranja i napokon brojke. Vidimo se. Evo ga, završili smo. Eventuri tu, izgleda odlično. I intercooler je ugrađen, idemo graditi auspuh. Spremni smo za dalje. Evo nas ljudi, projekt je gotov. Završili smo sve, znači RS3 Stage 2, Eventuri USIS DO808 intercooler, Miltek auspuh. Evo da čujete malo kako se čuje. Pa samo malo, Dynamic mode. Još smo dodali popse, tako da zvuk je fantastičan. Odličan. Još malo da. To je to. Evo ga, kreće logiranje. Znači, pomakli smo crveno područje na 7500 okreta. Laptop je tu, TVS je učitan, mapa motora je učitana. Evo ga, DO88 intercooler, ogroman. Još smo ispraznili masku, tako da ima viši dotok zraka intercooler. I Eventuri USIS 4 inč. To je to. Odličan paket, trebalo bi biti 530 konja. Krećenjem s vožnjom i mjerenjima i idemo vidjeti kakve su brojke. Vani je 26 stupnjeva, ali evo, očekujemo niskih 7 sekundi. Vidimo se. I evo nas, stigli smo do kraja videa. Ono što sam vam htio reći da, evo, projekt je gotov. Kao što ste vidjeli, imamo odlične brojke. Uspjeli smo izmjeriti prije i poslije. Video smo malo duže radili iz razloga što je trebalo da se to istestira i da vremena uhvatimo da to napravimo kako treba. Pa da napravimo zaključak. Znači, originalni RS3 koji smo dobili, nismo nikad zaista mjerili sporiji RS3, 0 do 100 4,0, bilo oko 20 stupnjeva, evo klijent je najbrže izmjerio 3,8. Što su neke ok brojke za RS3, mi osobno smo mjerili malo sporije. Nešto malo sporije smo znači mjerili, ali evo, u isti uvjeti prije i poslije bilo oko 20 stupnjeva. 100 do 200 10,8, klijent je mjerio najbrže 10,4 kad je bilo hladnije, uglavnom neke reference i zadatak je bio znači da ga spustimo na niskih 7, što je iskreno bilo malo nama nevjerovatno jer nismo mjerili RS3 nikad preko 10 sekundi, sad na niskih 7 stvarno je velik skok, ali evo, odlučili smo napraviti što inače radimo, imamo odličnu mapu motora, TVS Stage 3 i kad smo to napravili u harmoniji sa odličnim dijelovima, znači Eventuri USIS, DO808 intercooler, komplet Miltek auspuh, dobili smo 525 konja i 721 Nm. Odlične brojke, ali kažem, to smo rekli odmah na početku videa, to su brojke koje mjerimo na ovim autima, znači 525, 530, zavisno od temperaturi, naravno ostalim čimbenicima. I evo, kao što smo rekli, 0 do 100 original 4, sada 3.2, 3.3, 100 do 200 original je bilo 10.4, 10.8, sada evo ga 7.4 na 25 stupnjeva Celzijusa
i kad je klijent, kad je zahladilo, klijent je sam mjerio svoje vozilo i 7.2 je najbolje vrijeme na nekih 14 stupnjeva. Znači opet nije skroz hladno, prava zima. Da je prava zima to bi bilo nekih sigurno 7 niskih, znači 7.0, možda čak i u 6 sekundi. Evo ga, to je to, znači kompletan projekt od VAK Performansa odrađeno u jedan dan. Svi dijelovi su naručeni preko nas. Kad naručite preko nas dijelove dobivate 20% popusta i na mapu motora i 20% popusta na mapu mjenjača. Tako da vam bude, imamo taj VAK Performance Stage 2 kombo gdje maksimalno izađemo u susret da ljudi dobiju to paket i onda znači kad su naši dijelovi kod nas ugrađeni, kad je naš softver onda znamo da sve mora raditi, ako je neki problem znamo odmah odakle krenuti. Kad vi imate neke polu dijelove pa vam auto ne ide kako treba, nisu te brojke, onda je tu teško zaključiti u čemu je problem, ali kažem, RS3 najviše i dosta ovisi o hardveru, znači jako je bitno da imate dobar intercooler i dobar usis, jer tu može snaga varirati i do nekih 20 konja. I naravno bitnije od snage da je auto konstantan, znači da vi imate performanse i na 30 stupnjeva. Evo ga, došli smo do kraja ovog projekta, nadam se da je bio zanimljiv, da ste vidjeli kako to izgleda kod RS3 od 0 na Stage 2, dobitak od nekih 125 konja i znači nekih 220 Nm. Ogroman osjećaj, ogromna razlika u performansama i jednostavno zadovoljan još jedan korisnik. Evo, nadam se da će idući video biti nešto o našim autima ili RS3 Stage 2, evo završavamo taj projekt, ili Golf 8R, možda se nešto zanimljivo i tu dogodi, vidit ćete sve. Nastavite nas pratiti, hvala na vašim porukama i što nas pratite, podržavate, nadam se da je zanimljivo i evo što se tiče toga kod nas stvarno dobijete punu uslugu, sve crno na bijelo, prije i poslije, tako da znate i dobitke, i konje, i ubrzanje i kažem, stojimo iza toga što smo napravili. Stay tuned, vaš VAK Performance i vidimo se u idućem videu. Hvala vam.